siente honrado a tu entrega oficialmente Edifisiu STAE renova ona iha ohinloron. Liu husi Projetu eleisaun resiliente va COVID iha Timor-Leste CORE-TL, ho apoio financeiro husi Governu Japaun, pnud renova ona Edifisiu hitu iha munisípiu Dili, Bobonaro, Ainaro, Aileu, Liquica, Baucau, no Lautem. Renovação hadia acesso física ba eleisaun ba emahoto, liu ba emaho defisiénsia sira. Ami orgulho de financiar projeto hamutuk ho Governu Timor-Leste. Mak simbolo amizade entre país lorosae lua ho democracia forte nebe agora ita comemora 20º aniversário de relações diplomáticas entre Japan e Timor-Leste. Thank you very much for the people of Japan for this assistance. This assistance is very significant for the electoral acts in Timor-Leste. As the Director-Jeral of the STAE, I'm hoping the continuation of the support. Once again, thank you very much, and looking forward to continue working together with the UNDP, especially with the people of the Japan. Thank you very much. Obrigado para toda a